Thokozani bantwana bedlozi, umakhosi la, umakhosi Vulakuvaliwe. Ngizocela ukuthi ni-like ni-subscribe nikwazi ukuthola lama video ngenkathi sisawakhiqiza. Ngithanda ukubonga nakubo laba abalikeayo nabasebe subscribeile, sithi siyabonga, siyikhanyisani TV, siyabonga kakhulu. Namhlanje ngithanda ukukhuluma ngo-part 2 wekhambi elimnyama, ukubaluleka kwakhona. Bantwana bedlozi, ikhambi elimnyama libaluleke ngalendlela eyisimanga. Ngaqala la ngithi esikhathini esiningi asikhulumi ngalo ngoba angazi whether kungoba sithi ile ikhambi elimnyama bese sithi linobuthakathi phakathi, ikhambi elingalungile, ikhambi esingakhulumi ngalo, kodwa akunjalo. Ikhambi elimnyama liyasebenza bantwana bedlozi, angifuni ukuqamba amanga, liyasebenza kakhulu, liyayivula izinto, liyakhanyisa, liyaqaqa bantwana bedlozi. Why ngisho kanjalo? Kungoba kimina lingenzela imanga, angifuni ukuqamba amanga. Mina phela baqala bengakhuluma abantu abadala before ngalisebenzisa, after ukuphuthula. Yathi mangilisebenzisa baqala bakhuluma abantu abadala. Yabasuluku-ke balokhu bakhuluma nami abantu abadala baze bafikela kulesigaba sokuthi kumele ngiyolungisa umndawo wami, which ngikuleyo process manje nomkhulu yokuthi ngiye komkhulu, ngikhuphuke ngiye komkhulu siyolungisa umndawo. So bantwana bedlozi, ngiyazi ukuthi ngamandla asilingani, kodwa ngathanda ukuthi nginikhuthaze ukuthi nizame ngakho konke, nicele nakubantu abadala ukuthi banilekelele, bayenze indlela yokuthi ley'nkomo zihlangane, sizise kumkhulu nikwazi ukuthola le khambi elimnyama. Bantwana bedlozi, kule khambi why ngithi lisebenza kakhulu, lineyimanga. Ithe mina mangilunge lisebenzisa la endlini, umkhulu wathi nginikeze nobaba endlini, which is my husband, ngimnikeze naye alisebenzise. Walisebenzisa first day alisebenzisa, kwavuleka izinto bantwana bedlozi. Remember lo muntu emsebenzini bekuwumuntu ongabonakali nje, engazwani nebhosi yakhe, kuwumuntu nje abathi akasebenzi, bambhadalela nje ukuhlala. Umsebenzi wakhe nje, ama-efforts wakhe bangawaboni at all, bekesefana nje nephathi yefinish e-ofisini. Kodwa bantwana bedlozi, lelanga aqala ukulisebenzisa le khambi lamangaza. Ngithi wangifonela ngisemsebenzini, wathi kimi, hayi mngani, le khambi lakho hayi shem lazenza izinto. Ngithi what happened? Athi phela imanager yami efika la kimi namhlanje ingitshela ukuthi utshele ukuthi bangithengele i-screen, which remember le screen ile screen ekudala ngisifuna, ngithi ngihlushwa ngamehlo kule laptop angiboni kahle, ngidinga external screen. Bathi angisidingi, ekubeni abanye la e-ofisini benazo. I'm talking about something a year ago makasicela le screen, but qiqi manje after ukusebenzisa le khambi sokuwumuntu ozayo kuyena athi ngithe bakuthengele, and they need to make sure they get the best screen for wena, because when uyasebenza la e-ofisini, hawu, athi usabheke lokho abuye futhi athi hayi futhi ungangeni, ungaze emsebenzini, Friday uthathe off na Monday u-off, uphumule, usebenza kanzima la e-ofisini. Izinto bengazisho bantwana bedlozi. Remember bebengamrecognize emsebenzini.
nalaba abaphezulu bengamboni, bengambingeleli nokumbingelela. Kodwa ngale khambi sebekwazi ukusuka le umuntu asukele ofisini aze lapha phansi kuyena, azele ukuzombingelela, azombuza ukuthi impilo iyanjani, nokuthi uyakhupha emsebenzini. Uyabona bantwana bedlozi ukuthi le khambi lisebenza ngenye indlela. Liyasebenza kakhulu. Uze wazi wangibuza nomkhulu la ngikhuluma naye, athi kimina, Makhosi, njengoba uthi le khambi liyasebenza, mawungaqhathanisa negobongo nale khambi, yeliphi ongakhetha kulo uthi lisebenza ukudlula elinye kakhulu? Ayingathi kumkhulu, hayi mkhulu, yabona le impande emnyama, hayi ayishaya izinto shem. Wahleka umkhulu. Athi hayi yabona le impande, akudala uyifihlile mkhulu, hayi bekumele kudala wasinika kwenzeka izinto. Athi umkhulu ukuthi besingakabi ready. Manje si-ready, uyasinika le khambi. Yele lazenza izinto ikhambi. Yo! Hayi bantwana bedlozi, ngizathanda ukuthi ngingabi mude, ngime khona lapho. Ngizaphinde futhi ngibuye futhi. Hleze ngo-part 3, yazi bani? Ngoba hayi le khambi liyasebenza bantwana bedlozi, layigila imanga. So ngizocela ke bantwana bedlozi ukuthi sizame silithole le khambi. Ngoba le khambi layikhipha nezimfihlo. Layikhipha imfihlo zasemakhaya ezenzeka thina singekho. Amacala